نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونسألك الكرامة فيما بعد ما ابتلانا به الجميل كلنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي على سيدنا الله خير توفيق يبدأ المرسلين خاتم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان خالقه سبحانه الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين الطاهرين وأصحابه الكرام المقتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيع ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخافه يا خير المسؤولين ويا خير المسؤولين. Šukrijem, to je svako zahvala pirala, amara devese, najmavese koji panorab, sa esetu negdje. Šukrije, amara devese, najmavese koji čeča, sa akava, si kapijat jaja. Šukrije, devese, najmavese, em kuva sodinđame, sa akavame su sijame, akva blagodat kuva dinđame, sa su Allah Đelešana u Kurani Kerim, henala, hem kada bi pokušinena te džene, sa o blagodat kuva metu veđe dinđu, nabitu bila dva, naštite dženena dva sada. Šukrije, Allah se najbolje se hem so počastijame, e pa u letnega nereja Muhammedija sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj tamo pečati sa epigamereno, to jest ovaj tamo hatemi nebi. Kasa ovaj Đelešanog, bičalđari kutar po Ahmed, to jest kutar po Koblipa, saj malo šeđe kad ja bi jaja. Te potvrdine međe, sad postoji ja, sad ovakova svetu, pa sad ulođe u kraja, em sokađi će nam to sudili ve. Šukrije je lahesem najbare se su počastijame najšužja vera koja je tali hvala Đelešana. Primi mi urihemo pokretu Kurani Kerim nama imne dine imne vahil islama. Neka tano ora poko emo spas oprama rope gane Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Neka tano ora poko emo spas oproveseće ludne opra savja, to jest opresa mala, oprotabinja, to jest generacija kola hine pola savja, hemo prokola sav kola maluša, kola pratinera, to jest pedinera leso druguću kja nesko žive. Rabi šrakli sadri, fajseli emri, fajseli emri, vaklu uderte milni sari jehut kabi, rabi zili ibnem defekne ve hikri bisarihi, amin, ja rab, alemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hvala prijatelj. Inšala dije kada stavina na kelačera, kad kja kutba, kutro prva kutbe pola očežak da karisali pisala, pa dije inšala kada stavina, to je kelačera biografija, sobe se sale stali gisela, geograja, nepet kao ga vreme, nepet kao kaj, angol da se kolo, kijavljasko direkt. Pa će žal da ali si prvo muđiza oko ovako kja kudba koja je imeta na kja. Prvo muđiza koja je i sastrag islam sarvazdija i kačuga koja moli pa ovo vazdijava i da bi bilo vlake šuja o Izraelčenja da ovo sa ko takati sine one lete vozinene anđel dok tomu da rene sose kao će navičava na kraju. O Isa alaihi salam hinele samo 3 veš pegamerlo. Su načino resa o pegamerlo kao oko 30 veš, ako 30 veš ile vazdi motarno. Ko se od vas zavali dok ovu vodinjaka misija dok ine pegameri vačeri bi da hinele putari pristalice.
Будь манушакова партнери. Вачера ли саре да иде да шутуи, а ли саре вачера да иде да шетачене. Оволен ке пуштаре, кука поможима по друго, ела хестро, а он вачерджа амекова, а ту о амедже свероко. Ibn Abbas radiyallahu anh ligare da Marok pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wasallam vacherja tamam. O Isa pe manushenje na redijate pustinje, prijatelj ve. Kada on iz pustinjedova, on rodinje gotar Isa alaihi salam, o Allah Đelešanu tebe keneđe sofra gotar havaja, sofra. Tebe keneđe sofra, sad kad ovo leđe ova znaku, da oleđe Allah Đelešanu u kabulinja, to je primjenja o nego post, hem sad bi on haradova dire gotar odija sofra, hem bi urbalo. Това е заради категорина на Аллах, цар по него кави така на повише смирините. А пара он манге, онезре ученици, емо от това диве, като завършене, като битирано пост, увеличе са празнико. Са празник херно, значи като бя софра Тахан. Тахан тале, Ajar tahan ko tariq ko chu palo to es tahan hemo choro re hemo barbare sare tahan. Isa alaihi salam vachajare te narodeno dova. Te narodeno dova ani unestre manusha ko ido re je upurna kodova. Upurna rodinje dova. Da bo Isa ko kraja narisute čega vacheri pe do varinja mirno terdino ko potan. Tenžaža nate pošero, hem pošinjate roboto. Rovela, hem skrušeno molinja, Allah je, najbare. Tedelja od vas on rodena. Allah subhanahu wa ta'ala u kaburijata i dova. I sastra misla. Hem angosari nengrijaka o mekela i sofra. Prvo su dečini sofra, dečini te namaškar duj havaje, sad me kela pe Bahari, sad avala čkorolele. Sad je sofra me kela pe Isa, alaihi salam, molinja, Elahe, i sofra to volo ređe u takaj, to volo blagoslovi mi. Hem te spasinile, a na to veđe i sofra sa kazna. A džari sofra me kisari, sad dok nari tačno Mekisari angel pisa se pre. Pošto i sofra je učardi boča. Isa alaihi salam učarđava prema čerđa ona Allah jesro okova kvotano najšukar okova kvovatela sa. Kada i sofra je učardi anovate bačete da ide etamače. Eta pogače, šile šut, neko vačer da ide nar, pana avera voče. Kotara kvar sasu neki sofra, vačer da osmisari tati, šuži, miris, osmisava, kotara dija sofra. Emo Isa ali slava će čao dvijemo šečko kolardije, kanala, ajde pošlje, ven han, so on pena na haku prvo, vačer da i sase, hem pošto ono bije tahan, o Isa, alaihi salam, naredili tahan, ko je to tahan tahana čorore, pa tahano vernikja, pa tahan ona borne manuša. A vačerite da svake će tena koga manuša, svako lahale, da ide negde oko 1300 džerine. 1300 džerine ide haleko tobija jak sofra. Da ne vačerite, sa ono šasto haremata bija sofra kula pogotovo kula kula ide na borbe, da sa on sači ide kula su hale. A okela su pinđe, su na hale na magir taha, on kod lake diše, on kaj salita ne kodova. Vačerite da i sofra hineme kjela be kutar havaja sako dive pojeknuti. Em sao manuša ine hana kota vlate.
Пало това иде и Софра Микелов е свако туито диве. Да би Аллах Пало това наредили Иса салихи селам керала Котар Софра тахан само очороре на обарваре, само очороре тахан. Hem dat pe doamna Cereșan cu doamna Rădinea, băcerii da pute gerenge but paro alo, pa o licemeria, okolo sfide licegre pošlijete burimente, pa onda i Sofra činati skroz, uopšte da ne pisari više. A okolo su bunisari, but sfide licegre su bunisari kod doamna băcerii da olenu o Allah, subhane ve ta'ala, cercare tover bale, cercare tover bale, manuša kolaborisare, protiv koji ne sosi Sofra više govorio, olenu Allah Đelešanu cercare tover bale. Distave Alinja, to je učenjake večerena, Bešara kod ova da i Sofra uopšte da i ne neki, da o Isa alaihi salam, kada va cerca pe uceniconce Olafia e alla festre, neka me havi Sofra, ali okola, kola naveroinena, ka kaznenaven kazna, kola nikad džačkana ko svetlana kaznaju. Ema čeni pe penalate, kada šinija odova ove sre učinke, od terdinde kod rodova narodinje više. Isa alaihi salam na inega počeća. Isa alaihi salam obhjeđaje kod tapu. Isa alaihi salam kapitali ne. Isa alaihi salam kapitali ne. Samo je taso to trauki da bari. Je kandli, hedi postari ko hina proleste. Ava čeripe da doa postari ko ova karđane biš beš. Biš beš, hemo doa hina do materijali, a do kostre. A kostre tamo buzjani morti, andi buzjani mortina. Haljatano kotar listija, haljatano listija kotar kašta, najnene familija, to je porodica, ni isi besar sova čeča, haljatano većinu kotar zarada, ole si daj i verijema so zaradnije. Izraelčaja, ana dva zamani, da rade kotar Isa alaihi salam. Da radile odolese su mislije da o narodu, kaj lel teđao, paloreste te pratini Isa alaihi salam, a kad te pratinene, on tad ove pristerde, kao da uopšte da i ne, da ovo Isa alaihi salam karelo negro vlast, a pogotovo da ramo obladari kuahine tad, kuahine glavo leđe, on dva zabani, da ramo potar dva, da o Isa alaihi salam te naravno spučeno su tam, to jesti fotero lestri, Etena panel datano o Isa kralja na dolatan. O negro Izraelče negro. Od lesa kva kralja osao ova naredinja te mudari. Naredinja te mudare Isa alaihi salam. Ali Allah subhanahu wa ta'ala spasinja Isa alaihi salam. Mađare, sam su saređe poznato Allah je vas dijare. Lupi u Havaji, kaj se opesne. Isa sova čečamo, Isa alaihi salam bile tri bešan penganderi. Znači, one se ovo pengandar kako trijanda beš, ako trijanda tri beš, je vas dimo. Kada o Isa šunja da magera te mudarele o Izraelčanja, ova čeča tad pe učuri konđe. Penla era daj tu mendra, ka izdajnima, naka prizdajnima. Evo dova penla ageder, ket kačilabio baš novu. Ani je derkite čilak bašno, tad neku man, kama ka izdajnima. A dojto prema man, ka bi nama, bud jeftino dirhmeđe man ka bi deo. Evo to vas ka bi tamo odla pare prema odla kaha, ka parvarite. Da bi taj sato, čačo Izraelčenja, rodena Isa alaihi salam, ema džara reči kore sam mal, Kovabići salo Šemuna, učena kana je Šemune, da li penđari sali ki se nam opma da ovo ne da penđari, pa on me kjele, da je malo odno doma, ako voli sam malo Šemu šunjela, tako čilago važno, tako kuričini.
hem ovki šunjala se pisalo kisa se vatija, hem rovela pošmijate rovela. A isto večeri, isto dva je koleso učenikov, Kovabići salo Juda, Izraeliorski, dželovka Izraelčija, te izdaine, hem večerinđe penala, sutu me maje, kozum kad nema metemo tvapnuđi kaj pisali selam. A kao Izraelčega, ginjere trijada bihenja, hem ovdela, hem utvrđatanu kaga, o Isa, ali selam. Abdullah ibn Abbas, radijallahu večeri, kirat, kada o Isa, alaihi salam, volanđa, to volazimo kihavaja. Ovi kislo koji je kćer Angupe učenikja, a i kislo puna grasa kare šereja, da čerite kao da je kislo da je pani, en penela kama ređe, to jest učenik onđe, ko mangela ko tartumende, teli čini sarmane, to jest telel moliko, telel moteli, te čini sarmande, hem to vedu dardo, ali ki besa, dama ne, da od ovako kapistini kod ova, da ovi bahireti ko kime deređa ko ovo. Kod ova kućiva, vačeri kada je kisto je najkarno lesero učenikov, koja bići salo sepčus opisninja, vešdatano, hemdela oliko, Isas alaihi salam, samo solila oliko Isas alaihi salam, o Isa alaihi salam, odmah je kislo kod tordova čerhine je grupa, je potvori neko čovjek, otari nevazdivo, hemdževo, ki havaja. Pala kava, vačeripe, avela, jebeska potera, hem astarđe e učeniku kova ničinja, sara o Isa alaihi salam, hem ligarene te mudarene, a u drumado ligarene, zaibinene, a čerena o Iso, ajde ka nas spasite tu neči armanušem, džiđa čežan, emule, čežana kavalja kava, ajde ka nas spasite, sa džar zamijenje dopnale koje kaš, baro, to jest kohine sa krstom i od te umađele, hem udađele. Od dva buđene kola dekekova i od te verijena od ova su sada. I dan danas sare verijena, a veravene su verijena kod ova. I od vama uša sakola i od te bačeri bedaunula sare ko tri grupe podeli sare. Je grupa bačeri, ova, maškora medih je od devel. Pare uštinjako havaje ke doma da heva čerite da odla i Jakobitija pristane. A to grupa večeri puma maškara meni i ne od šaoja laestro, pa dok je manga olađe da šalka čađare, ke namaz dijali koropeste, a odla i ne onestorijanci. A i prito grupa večeri pija maškara meni ne ovaj hesor vogu, koja i ne penga meni, pa olađe da šalka kolevaz dijale, a od ja grupe u muslimaja. Da mi sa pala kava, večeri pa kala tuj grupe o Jakobitija, hem onestorijanci, če ni sale uduži saletane, koki muslimaja, hem udađe sake muslimane. Epalodova, ke dojmu udađe muslimane, o isla više na postinja, šopše odbešna postinja, na hinevišna postinja ošte, sad dopna o Allah Đelešanu, name kranađa, kak ja tunjaja, pa ure pengamer da se očeža kuvajtano hatim i nebini sa pengamerengro kuvajtano miljeni koja la kesro odovajtano o Muhammed sallallahu crku anđamđe o islamu. Zašto očeža Isa alaihi salam hine mazdimo kompletjano tri beš o lesi daj i Merijema pa o leste širinja pa na panč beš su načine ojnu litani kope idu tri beš. Isa alaihi salam, angeder so kavel, so kovel okia mesko dive, kavel neko kipu, kovel neko ki parni munara, ko istočno delo, istočno kotor, ali Damask. A i Damask, a je prestolnica, to je glavno iz Esirijako, baša pije kuri marate. Teko ome ko Isa alaihi salam. Opet kad me kjome poma, ovdje čerite,
Copacat dui melegonde. Kao vel meklo maškoro muslimanja. Kaso o imami kao Megdi, o Isa, kao velike, kao meklo kipu, baška zadatko. On najangla, vačeri pe kamara pe deđalija, hem olestre manušenca, kola kasne dinelje, to jest od vlakove jevreja. Ebu Mame, radi Allahu an, ligari, da o Muhammed sallallahu alaihi sallam čerča. Palo dova, kada kaklanine o sabah namaz palo imami, kapuđini na kuri Jerusalim. Hem karake muslimanet, sar o deđali, hem oleste sledbenike, kola kove eptava hiljade jevreja, sar kao okružine muslimanet. Kada o deđav, kada ikram te Isa, kanala, o kanal te topini pe andodah. Kanal topini pe andodah Isa sran Isa. Kad topini pa ađasa su topini pe ovom anopani. Ađar kanal pe topini pe emo kanal kanašel emo rese snedbelikja. Kanašel tano, vačeri pe naš kanašel tano ko tam pa vičini pe lut, pa še uzili remna, o teo Isa ali se vam pa starte hem kako darile. Znači kod tam pa vičini pe lut, pa še uzili remna, o to Isa ali se vam ka stari edeđale hem o te kako darile. Allah pa će rao ta o jevreja to hem porazili. Dalje vačeri pe da svako bar, zido, hajvari, to je životinja, kaša, holokaste ka džante garavempe o jevreja, ka vičine, ka penen, o tu musliman, ava pele bande garaj pa kao mudarele. Samo vačeri pe danaka vačeri je kaš koja vičini pe gargat, koja vičini pe ov naka vačeri se ne pisu od ova kaš jevrejengo, samo ov naka vačeri. A savera su postirana koji god ka garavempe, Palo koga garaven po jevreja, okava čerer, o tu musliman, ava, kari palo mani garaj pa kava, mudarle. Muslim ligari kotar o Ibn Salmana radijallahu anhu, sara Muhammed sallallahu alaihi sallam čerča. Palo budariba edeđale o Allah, kamo tovi sa sari islam, sari kalđa, to je sar mekja, duj narodom mekja kak ja, sarka mekja, duj narodom. Kola olenca niko našite malopadu, prvo mošan zara lekove, hem tad vačeri Isa se alaihi salam, kama ja iso lete manušen, le ligarlen naša nakatare džanko je kveško avičin pe tu. Allah subhanahu wa ta'ala solačera mekja kak duj narodom, a oba narodu koja kaska mekja, Allah je šaro kod lajtano o jeđuč, temu međuč, kola kojem prenao do ovom put, kola kamen kotar samo strane, pa o svaku pošikali kupa kojem, kame kempe čiko jezero kola kavičite, taberija. Čio jezero taberija, saka me kempe. Vačeri po dva jezero tamo ogromno. Ali ko sam put manušao dva, on sa od dva paniso koliko jezero, saka pijet, kašterini o jezero. Manuša, kotar dva naroda kola kavo, najpalune, kola kojem palao, palio reći nakovel, a on kava dženen, pa kad te nekad ne pali jezero, ona dženen da onenge manuša, da nega mala pide odvar, za ošuće odvar, skotar orende. Tako Isa registrame mu vernike, kove pala, ko bud baro paripa, ko sa obrstne dekema, pa čak je ekonomski, ko sa obrstne paripa kove. Vačeri pe tad je guvestru šeroko ovelje vrednost sa šel zlatnike, sa šel drive. Isa alaihi salam, kad bi čali dova Allah se najbarese, te mu dari sa narodo o jeđuč, hemu međuč, hem su Allah subhanahu ta'ala, kao kabelirali si dova, kad bi čali čirmen, hem on olen saka međeren, džil sava, od dva naroda naka postoji više. Palodova, o Isa alaihi salam, ka huleo kotar veš tur, prema učenca,
Ali ki puma čeri be dana kara ki nije 5 tan, uri šajte be kepe pre, otar olenge trupja, olenge lešja. Kozom ta ne puđere, najne tan kote me kepe pre, kotar te na kepe gazine. Pa ako dia mir, kotar dia pupa nape, kotar odolengre, kotar odlan manušengre, trupja ki koje gadno miris vačerite da dobro gadno da ne podnošli gotari. I ko saodova o Izrael svan beberni konce kad dovirene ala hezeteci delo odova buk lošno mirus, ova lošno miris, koja ki kol olebra, pa alak subhana je letala, vačerite kabičani čirike kola kovene put bare menja kola kovene, hemon kaligarena ne, kaligarne, kurio ala Đelešanu da te formine udurika džar kaligarena Allah, olenge lešja. Palakava, alak subhanahu wa ta'ala kami kalboši, kova ka čistilo lijepo, ka čistili kotor dva smrad, hem sa palakava, znači, o Isa alaih salam, anela ki puvijek rahat loko, kanal islam, kanal šerijati, ko uspostavimo šerijati, ko sajku, kao velo dova, kao velo olesno, palovo zadato. Ebu Davud, ligari ando Hureyre radijallahu anhu sar Muhammed sallallahu alaihi sallam čerža. Ista kamarope poti okola su na nemuslimani. Sad dok na lena muslimano. Ka pagelo krsto, ka mu dare bale, čizija, nikad strana kalja. Allah subhanahu wa ta'ala, ano lesor zamani, ka našali sa aberavere, soji si, samo kad čo samo je vera, a od java jesni vera, samo islam. Isa alaih salam nakavel, kad ka altano, kad ka me kelpe, nakavel da je ka neve zakoneja, nego ovo ko taj je osledbenikov, amare pegambere Muhammede sallallahu alaihi wa sallam. Imam Ahmed, Ebu Ligari da Ebu Hureyre radijallahu anhu vačeri, sara malo pegamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vačerja, puvja kaladini baro radoko. Vačeri pe da olavja kao ove barabar edevenca. Olavja kao ove barabar edevenca. O tigra kao ove grumjenca. O ruva kao ove bakrenca. A o čaveka čenemse esapenca. O dobrom šugari bakove. Muhammed sallallahu alaihi sallam vačeri, tada i bari skupina manuša šajte čarom potarijek nar. Ovakahan. Hem čak sa od jabari skupina šajka resen, to jeste bešem, tali ladovina, tali kora od rena resir sokhan. Zamisli na dva. Pa vačiri Muhammed sallallahu alaihi sallam hlape jek muziba edeva. Kola ka muzimpe šajte čaračeri od ova lako tut. Bute manuše. Edeva tut. A pa jek muziba, grumja. Šajte čaračeri komplete pleme. A jek muziba je bakra. Šajte čaračeri, jeko to jest jeko granko ando dova pleme. Isa, alaihi salam, povela ta vešniku, palo dova kamerotano, kovo paromo ki Medina, normalno, oni si ženaza ka parhanu muslimanja, paromo kovo ki Medina, uzela maro pengamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Svako muslimani veruini, zašto verujina da tamo Isa alaih salam ala keso robo, en pengameri, a svako ova černa verčane, šalte pena, su tamo stvarno i zabluda. Allah Đelešanu, čerđa Isa alaih salam, bizdodar, za dokaze manušenže, da Allah subhanahu wa ta'ala šalte čerđa, somangel. E Adem alaih salam, Allah Đelešanu čerđa, bizdodaj, e Hava, čerđala samo ando muš, a Isa alaih salam samo andi čubi. Doka veren, o Allah subhanahu wa ta'ala čerele, hem čerletano ando muš, hem andi čubi. Subhaneke, bebihamdike, la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.